Watlah pedeng ke jing bombiang kemudian yilekai. Ki hybrid ki bahapok khat saus nem kerta. Kila yakun tenge ban yilekai football bat kat bala kat benang. Ki sei lagi sab yilekai football jongki. Hamadan umsting ke bamenta kesengi. Kedi kesengi badia airang ban yorung syaka final jong kene kelempung yilekai football jong ki hybrid. Kene kelempung yilekai football jong ki hybrid ki bahapok khat saus nem. Kedi ke bala peniai te keseng KSU umsting circle. Ya ke bala tip kum ke first match perang under 14 football tournament. Hagini kesi ki bamenta kata hak ar pasau tarik ukulang kot arjar pasau ki kenhun ki belai aireng hagini ke semi final ki kentup ya ke Eastern Riboy FC persya ya ke kerdem kulai san kilo ha ke ba ke Eastern Riboy ke la penrem no ya ke kerdem kulai san kilo da ke jingkun tiebreaker. Ronda pencegahan. Ronda pencegahan Elizari Wahyu dan pencegahan nama kata Kevin Kuai. Shall I get me? Ayo, baik. Bisa, konsisten bawah. Ronda pencegahan Raja Kita. Kawan pukul lempaka kesempuan. Penalkan Tian. Ayo. Rampung Tian. Penalkan Tian layanan pukul lempaka kesempuan. Ya. Laki yuk. Oh, sangat cool jengka. Kedeng mah. Sini. Ayo, baik. Sana.
Supaya lendak Marcelom Gertin Babar namun tak keseluruhan keluar. Siap. Dapat pelanggan tak keseluruhan keluar. Agak kabar ini pelat dijangkak yang bau. Ayo dia. Kapan kita sini? Untuk ketahui layanan betul nampak ada pembunuhan. Cuma layo. Randa Junakang Rula Bakka Punjab Kalalaj Saka Eastern Ribhai United Kapala Biu yang di Eastern Haka Final Eastern Ribhai United Saka Final Pun keberhentian Lembaga Musik Lanjukan Ribhai United Eastern Ribhai United kalau ya ada Punjab. Walaupun komplis squad juga bersama Muhammad Humas Suhu dapatkan rentai terkadang yang bahasnya berarti Marwin banyak rapat samlam ya kah terus nama Muhammad Humas kesensian kita agak jam tapi kebajam dan tahu mana Humas dapatkan rentai Bat ka kenhoni lekai ki hybrid na kenjon umran persya ya ko umbir ha ka bahag ne ki lekai ru lahab ban pani lekai da ka tai brikar namar ka jinge khaj ha ka kelas step bat ka klamen ban ne ki lekai pat ka kenjon umran kala penrem no ya ko umbir Annual Congress Nampaka Suminian Layaban Kampung Nampaka Suminian Kemudian layaban Mula Mayung semua Kampung Nampaka Hakim Yaka Kunjungan Lembau Wellington Masih membantu basis satu kali Nampaka Kunjungan Batista Kongkai Kunjungan dan makin sekali
Kemudian layak dan pukulan. Adanya kemunduran. Baca jenggot. Kalau kita kemunduran, kalau boleh hati final. United percaya ke kemunduran hati final. Lagi saja ke akhirnya terus. Ini saya bagi program kawasan. Jam takam dapat Islam ini yo, nak bantu sami ya ka Trophy Man of the Match. Buat ban harapan sami ini kita. Sosong ini agak jingkap 3 jam 6 tahun. Milan Muyong Man of the Match yang mentara jinglekai. Lembaga jingjop nagane ka jinglekai ki arteliki kenhun ki balayo bandrung sha ka jinglekai final kilong ka Eastern Riboy FC bat ka Kenjon Umran Sports Club. Bat ia ke final jongane ke lempung on penilekai ha ka arpo nyol tarik ukulal kot arjar psau kabat sedang nado ke por khat arba je sitang singi ha ka bagi nong ilam jong ke seng KSU umsning circle gila pentip bakan don ke jing penilekai lucky draw bat kumju ro ka syat karwai ka ba on penpu penpeng ha ke sing final ha baro ke arteli ki jing lekai lala panai da ka khusnam ka bakerpang sya ki nong ilekai ki bakensai jong ke singi lane ka khusnam man of the match.